Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Intay basa ti Ecclesiastes Kapitulo 12, versikulo 1 kan 2. Laglagi pam tinamarswaken ka, ita taagtutubo ka pay, sakbay adumteng dagiti dakas nga aldaw, kantawan a panagkunam, awan ragsak ko iti biag. Mapasamak daytoy, intun agsip ngat iti imatang mo ti init. Bulan kan dagiti bituan, dinto umadayon dagiti ulap, amang ted iti todo. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ay, awanan bakit? Talaga kasapulan amapan ko ipavulcanize dagitoy duad dalig ti tricycle anaplat. Ay, unay mat daytan, tadwa pa'y adalig na mat tinaplat. Rumbang ngamin ang masukatanan. Tani, napayagdan. Kat kasano ngayon? Awan samat lumabas alugan dito'y alugan. Adda, aguraya ka. Apay kid din nga awan. Oh, ada sumungad alugan. Para amon. Wan bagat. Para! Para! Apay nga da kayo dito, eh. Nay, si Kamot Gaya, Manong Roger. Baro tilugan mo ah. Kagat-gatang mi. Sa bali at talaga ti bumakbak nang. Eddie, ada samsambutan mi ijay ili. Mala daw kami. Kasta ka di manang. Pasensya kan ah. Mabalin ka di ang makilugan ha, aging gay ili. Pabulkanize ko kumadag iti dalig ti tricycle ko. Bakit? Mabalain? Ay, awanan ti pagtugawan na. Napuno iti gamit day tulugan. Pasensya ka niti, ha. Awan pagtugawam. Mang para ka niti lumabas alugan. Adumot kin ti lumabas into madamdama, wan? Wanan manong. Anya pa'y nga eh. Paandaro mong tilugan. Tani, mala daw tan. Nawaya pa yun ti pagtugawan ni Eddie ko maditalikod. Ilugan mo day jay akabsat mo. Nakagras-grasa. Ha? Mamansyaan ti tugaw tilugan. Kalamot na asyan kan kuha na. O di inlugan mo kuman. Tasya akong tibim ba? Anya ka to'y bakit ko na ya. Laglagi pam at tipingla ang tibingay mo anang gatang dito ilugan, Roger. Jakla kaya't amatapukan kan marugitan da ito'y kawas-washing alugan ko. Ape, saan na ka nga inlugan ni Manong mo, Roger? Awan ka nung ti pagtugawak. Napuno ka no. Awan, nakitak mat. Kat awan mo tinaikarga iti unag. Saan da kala siguro akayat nga ilugan? Ang ala, bay amon. Apabak nang ni Manong Roger. Kat negosyante gayam di asawa na. Idin to tadata. Ad-damat arumigrigat ti panagbiagta. Wan nga rod lakay. Manon at awan da ito'y tricycle ta. Saan damat laangan ang masuksukatan? Karag-karagan! Imbaglaangan, talimabas ka angkal. Addan pagluganak ngagpaili. Papanak ko may gibangkag ka. Kasta ka di angkal. Ay, uray ibabanak laangan dita crossing. Pagpag na ako na mapan ijay ili. Ay, itunod ka na. Napambara nga pa naggasolina. Tanda ni may musti gasolin ka. Agyaman ako kasta angkal. Limabas mo tita ni Manong Roger. Adda baro manan alugan na. Ay, pwede na kainlugan. Saan nga rod angkal? Ay, unay ka na jakabsat mo. Unaw tay bagbagada, nagbalbaliwan. Sa balit yung galinan. Di na mo atulungan ng dagiti agkasakulan akakapagyan na. Diyan ngamin na asawa na angkal. Naggapo itibak ng apamilya. Ore ka baknangan. Saan nga agnanayon ti kinabaknang. Nang runa, nuawan pamati na iti Diyos. Sigud mataman na kinisa ni Manong Roger. Jakla mo itan, angkal. Apay, sa dino ti papanang. Inak makimisa bakit? Napayagay na jak nakimismisa. Ay, jak pa'y malagipon tinaudi ang nakimisa. Itulod nak ijay ayan dagiti ko kumarek. Na, apay, papanamaya bakit? Nalipata mon aya akada Domingo kat agkikita kami kadagiti ko kumarek. Agsusugal kami.
kunak meten nga isardeng mo kumaday ta sugal. Tawan na sayat nga ipaay na kan kaday ta. Roger, no idi inaldawak ang makisugsugal. Ita, maminsan laangan iti makalawas. Isong itulod na. Adamot di driver ang mabalin ang mangitulod kan ka. Si kati kayat ko, tapno oray si ka, padasamat ti makisugal. Ah. Bareng si kati agswerte, kat mangabak ka iti dakkel. Apay adi kag tagtagari dita. Napudot ti ulok, Roger. Ah. Di nakasarsarita. Kaya dakat ti bagbagak nga epekto ti sugal. Kung naabak ka, napulot ti ulong. Kunak ngamin kan ka apadasam ti agtaya. Kabutang munto man. Jak nga rod kaya ti agsugal, apay ta ipilit mo. Saan kami adimakal nga kakabsat iti sugal? Iso jak amo day ta. Isardeng mo man day tulugan di tabang ko. Anya man ang ti aramidam. Kaya't ko ti bumawi iti panakaabak ko. Agmauyong kan samatan. I-withdraw ti kwarta, tagsubli ak ijay pagsusugalan. Nasken ang makabawi ak iti panakaabak ko. Agtaya akpay, nasken ang mga bakakon itagundaway. Ni, ayan nila kay kon, kasungbatan na kumatoy cellphone ko. Lakay, umay ka man ditoy. Lakay! Apay, agawitan. Agawid asasawam. Sungbatan man dito awag ti katulong. Jak masango. Sige. Hello? Ay, sir! Agawid kayong kuman. Apay. Ni Baby Julie, sagit na sangit. Nagano ti rashes iti bagina. Ay, jak amon anya ti aramidang. Anya? Agawid kayong kuman ni ma'am, sir. Ay. Talaga ang madandanagan na. O sige. Amangan met numang rabrabak laang daydi katulong. Rasyos lang, pagdanagan nan. Tas tapay lati ibagang katrumbeng amin asika nga ina. Tikang runa na mga awir iti anak ta. Anya ti serbi anangalaak iti katulong, no di na aramidan ti trabaho na. Kasano ko maamay pangruna na ti pakasaknan ti anak ta. Katrabaho na met amin. Agluto, aglinis. Kinuan niya pa editan nga ipaaramid mo. Ha? Jaki di sulitanan ti papasweldok kan kwa na. Sika, anda ka dito ya. Pasyar. Ay na po, agsugal ka pa yun. Ikatek daydi akatulong. Iti kanito amaamuak asaan ngagsasao iti pudno. Rasyos lang, kasta una yan adanag na. Ha? Di ko namkit di, masadot nga agaw-awir. Lakay, ada ka no mati di ospital di anak damanong Roger. Ni, apay ka no? Nan ano? Eh, kunadamat seryoso. Ay, unay mat daytan. No saan da ka no ana itaray adagos iti ospital. Ay, amang ano pimusa yun. Ay, kaasi damat. Dakkel ka no ti magastos da iti ospital. Ay, hindi ta, ti pagpatinggan ti kwartada. Ay, uray ado ti kwartam, no domtang dagiti paggastusan, talaga anarigay. Saan na bale? Tainak to kasarita ni Manong Roger. Kasta kaming agkakabsat. Agdidinanggay kami. Ay, ti anak ko, kasimit. Anya, namati ka itan, asaan namang rabrabak di katulong. Inununam mo't ngamin tinagsugsugal. Ngam ti aywanam ti anak ta. Uston, di na kunungtan, Roger. Ti pagarop mo siguro. Gapo ta ado ti kwartam. Agnanayon anaragsak kay tibiyag mo. Ita, dimtengen ti nakaro apan nubok itibiyag ta. Tsaka muna niya ti aramida. Uray ado ti kwartam. May salbar na kaditibiyag ti anak ta. Jak mapakawan to'y bagit nga dadaga sa mapasamag kini Baby Juliet. Di kan tupay ngamin pulos makimisa. Para kan ka ngamin. Diyos mo ti kwarta. Manong Roger, kumusta ti anak yo? Obserbaran da pa ilayang ading ko. Nadamag ko tinapasamag. Isungay mayak adagos dito balayo. Naimbag ta nakalagip ka ading ko. Bayang Manong, taibagak kadagiti kakabagyan. Nga ikararagda ti daras a panagimbag ti anak yo. Awan imposible iti Diyos, Manong. Sapay ko matakas ta. Makimismisa ka kadipay, Manong.
Saan nga Rodan? Kas lang amin iranrana ni manang mo tunggal Domingo. Nagano ti papaaramid na. Kasta? Lapdan nak na makinisa. Lapdan nak pa'y apo masyar, ijayan nyo. Unay matan tinasawam, manong. Napatagunay kan kuha na ti kwarta. Di jusin na ti kwarta, ading ko. Ayan ni sir mo. Di kwa, ma'am. Ada ijay salas. Kasarsarita na jay kabsat na. Kabsat na? Asino day ta ang kabsat na? Hindi, ma'am. Jay, taga-baryaw. Ha? Umay manen mangibaga iti kwarta. Anyamot dagitan? Ay, saan mo't siguro, ma'am? Taam mo na mo't tinapasamak ka ni baby. Apay, asino ka kumangag sa itikas na, ha? Babaunan ka laang ditoy. Tandaanam day ta. Bakit? Iraman tayo iti kararag tayo. Ti anak ni Manong Roger. Ay, anak kay. Kakaiso ng anak na. Ita, kasjay pa'y tinapasamak. Uwan nga rod, kasimot yobi. Agasam tigastos da, maadaan dalaang iti anak. Ay, kasjay pa'y tinapasamak. Ikararag tayo. Asapay kumata maimbagan di anak da. Panubok laang da ito eh. Mano ti daw-dawatin day takabsat mo a kwarta, ha? Anya daw dawatan nasasawa. Ay nasaan kan nga glibak pay? Amuklatan a kwarta tiranta day taakabsat mo. Grabe mo ti panagpampanunot mo, bakit? Saan a kwarta tiranta ni Eddie, iso nga imay? Amom ka din o apay? Tapno umay nakdanggayan iti kanito ti pan nakariribok ko. Danggayan nga. Pagkaykaysaan da ngay karkararagan ti anak ta. Ket amok, ken mamati ak iti kabailan ti kararag. Ay, kumusta ti anak yaw, Roger? Medyo mayatan ang kal. Ket maragsakan kami unay ka ni misis ko. Nasaya at mait no kasta. Ay, uray siya, ket inday nayon ko iti kararag ko ti anak yaw. Agyaman ak angkal. Napintas ti panagdidinang gay tayo nga kakabagyan. Ket gapu iti panagkaykaysa tayaw nga karkararag iti Diyos. Ambaw kadakkel amilagro ti aramiden na iti pamilyayaw. Mamatiak mo't iti day tangkal. No pa'y kagura ni Mrs. Mau ana asidag ka iti apaw. Sapay lako ma. Tadi ka maupay nga agtalakan ko na, ha? Uwanang kan. Ituloy mo lang tati pamatay ka ni Apo Diyos, Roger. Day tatikid daw ko kan ka. Roger, agsangi ka ni baby. Ay, uwan nga ron, bakit? Manipod ita. Siya kun ti mga sikaso kan kwa na. Jakon panawan. Nasayat no kasta, bakit? Jak ipalubos nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Mala, babit lang. Inakayaban ti doktor. Tapno tamingin da na sayat ti anak ta. Sir, ikatendak ka din, kas katulong yo. Binantayak mo't anaimbag ti anak yo. Jak mo't binaybayan. Ado ngamin ti as-asikaswak dito balay yo. Agungot-ngot ni ma'am no sumangpot anagrugit dito balay yo. Di kay mantanagan manang. Di na kay katan. Kinapudno na. Nagsarita kami ka ni ma'am mo. Amangala kami iti kadwam. Tapno di kay marigatan. Ha? Pudno ka di dayta, sir. Uwan manang. Iso adi kag pampanunot unay. Kahit kumusta ngay ni Bibi. Ay, amom sir, makunkonsensya ak itinapasamak kan kwa na. Manang, di mo panunutin na basol mo tinapasama. Tawan basol mo. Ay na, limag ang tiriknak iti dayta na ibagayo. Ay, wengayam sir, Domingo ita, mabalin ka di asumuro takmet a makimisa. Ay, wengayam. Sige. At agigiddan tayo nga rodan. Isurot tayo ni baby. Ay,
Uray ka din ni ma'am kat sumurot mo't ang makimisa, sir. Wen, isupay nga rod amis mo tinang ibaga manang. Ay, inak nga rudan tulungan, sir. Alaak dagiti gamit ni Bebe. Siya kung ti mga way, tapno saan amaktangan ni ma'am. Sige nga rod manang ha. Agyaman ha. Ay na, sir, ma'am. Agyaman na ka. Tain surot dak amangan dito'y nagbintas a restaurant. Itaakla nga nakaumay ti kastoy. Pasensya kan amanang, tasaan da ka nalaglag. Ip nga intrit idi. Nabayag ka nakatulong me. Manon atawan? At dansan 5 atawan nga agserserbi ak kada kayo, ma'am. Ay na nakaanos ka kada kami. Nang runa kanya, idinto ta nakaungungetak. Saan mo't, ma'am? Agyaman kami iti kinaanos mo manang. Iso napanunot mi. Gaumay ta dito eh. Tapno pagyamanan da ka, ha? At danto pa'y bonus mo. Ay na? Ay, thank you, ma'am. Di yun laam mo no kasano, ti kinaragsak ko ita nga aldaw. Ay manang, kayat mo ka di akada Domingo kat agkukuyog tayo amapan makimisan? Ay, katuwan ma'am. Ay, kayat ko Ay, ma'am. Damagak man laeng. Ay, saan na ko maakagura, Ay, apay akala at anagbalbaliw ka. Nakaamirisak, babaengan ka dagiti sasakot ti Diyos manang. Ay, wen ma'am. Pudno day taan na ibagam. Ala, mangantay nga rodan. Kalpasan na. Bisitahan tayo da edi jibalay da. Sumurot ka manang. Ay, wen ma'am. Talaga sumurot ak. Saan ka di, bibay? Sumurot ta. Na isang sangayan, kan naragsak ti biyag no kadwa tayo ti Diyos, iti inaldaw a panagbiag tayo. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 22, versikulo 16. No sagutam dagiti nabaknang, wano idadanas mo dagiti napanglaw, tapno bumaknang ka, agbalin kanto matla anapanglaw. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kanya. Ay na, nangabak ta iti kasino. Mayat gayam ti umay dito ay. Nagdakkel ti abakan na makatumpong ka. Punak tumot ka. Isungarod nga inawis ka dito eh. Saan ka di? Amayat? Maulit talaga daytoy ay umay ko dito eh. Damok pala hanggang nakatama ako. Mayat gayam, lakay. Iso di ka nagungungat no umayak dito eh. Gwen? Uray sumurutakbay kan ka Tadwatan ngagkasino. Pumadumanan ati kwartata. No maulit ti panangabak ta. Bumak ng talakit din no kastoy. Gwen, agay ayan talang aruden. At dapay kwarta nga abakin tabakan. Apay, anya tinadamag ko adwa kay kanaw na mapan iti kasinaw. Nagswerte nga min ni Mercy akin muyog kanyak tatang. Agasan, nangabak? Kasta iti damaw. Agam saan akanayo na mangabak kayaw.
Agam no mga bak, dakkel aswerte, tatang. Awan pa'y bimbak nang kapoy ti sugal. Apay kit din nga awan nga itang. Amang ano da kami nga iti umuna. Ay, saan nakamangrab-raba? Idyan nyo dahi ta akasinaw. Awanan ti pangabakan mi ano'y sardeng mi tatang. Di agtrabaho kay kiday ta, sigsiguradaw. Iti agmalmalam apa nagtrabaho may. Basit lang ti makabig. Manula a minutos mi ti kasino. Ribo-ribo tatang. Ay na, nagswerte tanlakay. Nangabak tamanan itay. Makagatangak matlangan iti kayat ko agatangan. Apay, anyat kaya't mo agatangan ba kahit? Ada nga min nakita ka nagpipintas nga anahas. Ah, Kayat ko agatangan dagijay. daman nga ron apalan dagiti gagayem mo na. Dayta nga ron ti kayat ko. Apalan da dagiti gagayam ko. Pasaray mga bakta. So, gumatang ka. Wala, tapno ado ti maurnong kong alahas. Hindi madamat ay ayam tayo ti kasino itay. Nadlaw ko sang kakita na tati kadwatang agkas kasino. Sang kakita na ti kwintas mo. Umapal siguro tanagpintas ti kwentas ko. Siguro, awan kas jay na. Sa pa'y di na bakit kas lagsangitan. Dakkel siguro ti abak na. Angam siya, nangabakag. Manong nga aldawon ang nagtrabaho ka iti daga ni Manong Marlon. Ing kaalaan ng titangdan mo, taday gatang kay ti bagas. Naunong ngagpaiso. Tanabayag asaan ko nga inala titangdan ko. Iso nga ing kaalaan nun, tawan ti iso amin dito'y balay. Amangan no awan da ita, taaldawan. Napanday ti negosyo da. Maala, mapankanto lang arudan inton malam. Ay, wan man ngagpaiso. Ang nadamag ko, amap mapanda ka no iti kasino. Idi nila ang Manong Marlon ti mapmapan. Pati ka din ni bakit na? Day tamo tinadamag ko. Ay na, sigurado asaan anasaya at ti pagbanagan da. No nakasursuro da adwan nga agkasino. Nakaumay ka, Lucio. Anya ti masapol mo? Umay ko kumaalaan ti tangdan ko ang nagtrabaho iti kaprutasan, manong. Kasapulan mi ngaminan. Ne, imba ka kayang agtrabaho ka ijay. Kat noon, nalpas pa ilang hindi anagaikan ti kaprutasan. Saan ay ang imbagam iti? Abantayan kan kanayon ko agaikan? Nadalos ti kaprutasan. Ta kanayon ko amapan kitaan kan dalusan, manong. Adaya yung bagbagak. No lang mangibaunak ti agtrabaho. Dayjay lang ti tangtanak. Ang imbaunak ni di, manong. Imbagam abantaya kan dalusak. Isuabi ng bantayan kan dinaldalusak. Ay, awan yung bagbagak. Agawid ka kidin. Ang manong, kasanon ti panang bambantay kan panang daldalos ko. Ado kay lasaom. Agawid kan kunak. Naalam ka din titangdan mo, lakay. Saan? Bakit? Imbagakid din ni manong. Adi na kano imbaon nga agtrabaho iti kaprutasan na. Anya, kat no addaak pa'y idibinilin na ka. Apay nga ibaga na nga itikas na. Mas dawak nga rod. No asino pa iti adda kwartana. Idadanas dapay ti marigrigat akas kadata. Kaya't nasawan, di na bayadan ti bannog mo ang nagtrabaho. Paslakastan abakat. Sana bali? Inakla umutangan iti bagas ti tatyangge. Bayadak to no damat gadak. Panang loko ka da tayo amarigrigat ti kastang inaramid na. Bay amon bakat. Saan amat maturog ti Diyos. Tapno di na makita ti mading aramid da. Saan sa amatan akas idi ti kinadalos ti prutasan da Marlon. Nagadumat ka no ti ruot na. Ay, kinalatkatan pa'y kano ti lanot dagiti kay kayaw. Ay, awan mayat nga agdalos tadi namitangda ng taglinays. Ure asino mo't no awan ti tangdan. Adakat mayat nga trabaho nga awan tangdan na. Ay, nagararamid na iti sana nasayaat. Awanan ti matangdanan da. Kasi mat ni Lucio. Nabayag ang nagbantay kan nagdaldalos. Ngam,
Di na mo tinangtangdanan. Isuday jaya, di na kayatag. Ay, sayang ti prutasan dah ta nagsamukan. Sa bali mo't ngamin ti into naranda. Tadjay mo't mapan makikaskasino. Iti naraman ang dati nangabak. Ay na, pag-aayat dan. Tiyan muda ag nanayon da na mangabak. Ika mandalusan ti prutasan. Naruutan gaya men. Sayang kitag sabsabong da. Kuha manong, mangkita ka lang iti sabali amang dalos. Ah, Adan sabali at trabaho. taan niya ko matitrabaho. Makikuykuyog ang agkalap, manong. Manumit la ti bingay mo ditang agkalap ngay. Nang runa, no awan ti maranaan yung adu alamas. Uray basit, nulakat sigurado nga itadda. Ah, Ngam timang namnama ka, adi damot itad. mas lagpas-pasagid ka. Ibagbagak laan tipod no manong. No awan ibagam, inakmatan agtrabaho. Adda ka din nabirukam amang dalos iti kaprutasan. Awan nga rot. Pinangganak pa ida Alusyo. Apay kum apinangagan na ka. Simbag ka no di pakitang tangdanan na nga uray basit ti tangdan. Taited na. Ngamtisan ka no ama ited. Naglastugan? Kasanupay itati kaprutasan no saan ama asikaso. Parikot na talaga. Sayang. Kasanumay da ito yan. Bareng addan tumayat ang matangdanan. No awan ton ti sabali a pagtrabahuan da. Mangrugi mo't na maabak ta iti kasino. Masapol adakdak kalantan ti tayata iti kasino. Tapno makasubot ta bakit? Mangkusit ta iti kwarta ti kadwa ta ang negosyante. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. Oh, mayat day ta na panunot mo. Mangalata iti kwarta iti pada ta negosyante. Ibagam nga isublim madamdama. Tapno ited na. Siriban ta ida. Tapno adda inayon ta iti pagtayata iti kasino. No dakkel ti tayata ket mangabak ta. Dakkel ti makabig ta. Pudno day ta nga imbagam. Iso nga ikagumaan ta adakkel ti puunan ta numapan ta ag kasino. Ita siguro ti swerte ta bakit? Wan, kaslakas tamot ti agparparik na kanya. Apay ngayon, naabak mo tinagdakkel ngayon tayata. Milyon pa'y matay chay. Sinalbag. Ame nga. Kamalimatan. Tiambok at mga bakta. Apay ngay asabali mo tinangabak. Tapno makasubot ta. Isalda ta tinegosyo ta. Masubot ta matlang ng mga bakta. Sige, intugot ko ti papeles ti negosyo ta. Isalda ta iti kasugpon ta ti negosyo ta. Sige, ibagam kan ko na. Adyan negosyo ta ti tayata. Sige, tayo nakasarita. At damat kit di dito'y amakikas kasino. Saan ka di nga intugot mo ti alahas mo adad duma? Wun gayam, adda dito'y bag ko. Sige, una umpay ti papeles ti negosyo ta nga isalda. Ita mampay. Aldawan nga mada kay mo dito balayaw. Apay, saan kayo anapan ije negosyo yaw? Insalda mi tatang. Sa balit ti mangiman maniharitan. Ha! Apay nga insalda yaw? Anya nga ti pagtrabahuan yaw. Tiyan mo, mikit makasubot kami ti kasino. Ngim na abak. Ay, kay tante kun kunak. Awan na saya ta maganap yun ita. Di kayon sumanaw, tanapudot ti ulok tatang. Ay, nasak pa'y kat ti pagipapasa mo iti pudot ti ulong tanaabak ka. Ay, panawang ka man lagay! Pinmanaw ni tatang. Oh, nga tanapudot ti ulok. Sayang namin ti negosyo. Una yan. Ay, awanan. Naulaw ti anak ken manugang ta. Apay an naulaw da ako nam. Ay, insaldada iti kasino ti negosyo da. At dadan iti balay da ngagsansanoong tadakkel ti abak da. Kasano da pa itan? Anya ngayon ti pagsapulan da.
Awanan na. Sabay pagpupudutan nak ni Marlon. Masurunak. Imbes anaduras da kuman. Ay, sayang nga rod tay negosyo da. Agnakam da siguraw. Inakpay ila ko to'y nabatbating alahas. Iso ti pagpuunan ta. Ah. Barang masubot ta ti negosyo ta. Ada ka di pa'y nabati nga alahas mo? Adapay mat. Barang dayto yan ti pakasubutan ta iti abak ta. Inta nga raw din ila ko. Tapno ada pagpuunan ta. Ket masubot ta ti dakkel nga abak ta. Inta nga rodan numalako ta. Agdiretsyo ta ijay kasino. Aggagatulon ti imak nga kasino. Bakit? Ay, saan lasi ka? Pati siya. Magagaranak mo. Ay, barang makasubot ta itan. Nulakat mga bakta ita. Isardeng kun ti agkasino. Ay, dakkelan ti abakta. Awan na talaga. Naabak ti kakaiso na naglakwak iti alahas. Naabak amin na pundar ta. Adda pa yan utang ta kadagiti pada ta negosyante. Sigurado akan na yun data nga umay singiron. Ti salutsod. Anyang iti pagbayad ta. Ket awan mo tan negosyo ta. Di nakla kumain sursuro nga kasino. Ah, Pwisit kit di. idi mga abak ta. Di ka nagsaw iti kasta. Itata na abak ta. Kastanti saom. Sinalbag day ta kasino. Pinagbalin na taan na panglawmat launa yan. Kasanuta ngayon na makasubot. Awanan ti mabalinta nga ilako. Adon tinagatan ko nga alahas. Ngam naabak matlang gapo iti kasino. Tatang, maururam mo ti prutasan. Ay, apay ngay. Adda nga tanang ipurwak iti rongrong na. Ay, awanan tatang. Awanan ti negosyo may. Pati prutasan may awanan. Ay, no kuma. Tanda mang bambantay kan mang linlines. Saan kuma nauram? Nagsamag nga main. Awanan. Mayarig kami iti marigrigat nga marabutit. Namiris mo ko day. No apay nagbalin kaya kasta. Uwan tatang. Pimanaw ti katulungak iti prutasan. Ta sinaor ko. Diyak inted ti tangdan na. Kain, kinusitan nyo ti kaduayo ang negosyantay nga po iti sugal. Sana ya. Uwan tatang. Madigayam ti mangluko iti pada tao. Gapula iti tarigagay a bumaknang. Agbabawi akong tatang. Di ka mangluko, tas si kanto matlaang ti pagbalatakan na iti udi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panangtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Lala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 24, versikulo 8 kan 9. No kanayon nga agpanggap ka iti dakas, agdindinamag kanto amang riribok. Basol ti anyaman apanggap ti maag. Kagura dagiti tattao ti tao amang ipagarop nga iso tinalaing. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampo diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Warman no, sino tinalaing kindatar? Ngumiti siya! Woo! Kaya po, nabartak man ang tikibor nga anak mo. Ay, mabalin ko mga ibabaw iti anak. Isublik iti tiyan mau. Barang inton rumwar ka nagbaliwan. Sino ti pala sa nga ti mga kanya?
Ay na. Agpagita ta damagak no apay. Ay, awa na talaga ti babain na. Rumbang kanipay adamagan na. No asino ti balasang amadikon kuha na. Uray kuma, no di na ibaga nga isaw ti kalaingan. Ang mamartag mo't. Asino pa'y ngay abalasang timayat kan kuha na itikas tagalad na. Ibaga na anataer ken nalaing. Ay, kalaingan nga agbartag taisaw. Amom Lisa, kursunada na ka ni Kadyo agayem ko. Ay, pakpakawan. Kabutang ko ti lalaki akanayon anabartek. Ngem na taer ti gayem ko. Uray taer na amin at taer tamamartagmat. Kanayon pa'y ariri ti sapsapulan na. Agbaliw to, muaddan asawa na. Pagbaliwem. Kat kasano no saan nga agbaliw? Agbaliw ko nagtumat. Padasam, tay pasigurado nga agbaliw to. Saan ang maala iti padas-padas dayta? Narigat ti agdarasudos. Apay gidyasaan ngay. Nagadudita ti agsisina. Tadidan kayat ti asawa da. Ay, saan nakakasta? No siya? No makiasawa Ti kayat ko, agnanayon dayta. Saan nga agsina? Nakasaritam ka din ni Lisa. Ibagam ka di kursunada ka. Kumbaga ka. Hanggang ore agbakbakat ka no balasang. Numamartag ka no ti agaram kan kuana. Kunam mo lang sino kapintasan. Nagpandak tubay. Pudno. Napintas mat. Makapain sulto ti kunang may baga nang agbakbakat na balasang. Di agpamarang ka. Saan ka pa yung agbarbartek? Mapantay jay balay da. Asaan ka nabartek? Mayat sa day tasing-asing mo, pards. Talaga amayat. Kat nusungbatan na ka. Di ka laysam. Kat into nagasawa kayon. Mabalin mo man ti aglemes iti arak. Inton malam no bigat. Mapantay di balay da. Wen! Tas anak ka nabartak. Ipakat ko man tilaing ko iti babae. Damag ko, akursunada na kakano, di mamartag a tao. Ay, jakla kaya ti agsagmak nanang. Apay ko maapaisagmakak iti tao amang Marte. Kunaklakit din no paalilaw ka iti kinataer na. Ay nananang, di nakmapakan ti kinataer na laeng. Nasaya at takasta ti kapanununam. Ado dagiti babae ang maalilaw iti kinataer ti lalaki. Uray na taer, no agbisin mo ti pamilyak iti sidong na, ay saanan? May mayat matlaeng no aramatem ti utek. Saan laeng ati puso no may papan iti ayat anak ko. Iso akasta ti aramidog nanang. Uray na taer ni Kadyo? Ay, jak kaya. Imbag ka nasabat ka dito dalan. Papa na maya. Anya pa'y ngay. No di ti agsapol iti pakairanudan. Sumurot ka kiti kanya ta ipakitaken katilaing ko iti babae. Mapatinag mo nga ta tinapintas a dayag pare. Iti na ito akin ko. Awan duado amat nagkanyak dayjay nga aging papakipot. Sapay napintas nga agpaiso ni Lisa. Di mo kunaan nga kursunada mat, pare. No saan mula ko maakursunada? Siya kumakit ti mangaram kan kuana. Awan na. Natatar kan nalalay nga kamitis ka. Kasano akayat nakangay dayjay. Nagpintas a babae. Hintay tangarod ka ito. Iso nga pabusoy kulangan kan ka. Kumarit ka ka di posta. Ah, No asino ti song bata ni Lisa? Agmulta iti may sa baboy, di mapaay. baboy. Ay, nagdakkelan day ta amulta. Una ta inayon ta ti mangikalay sa kan ni Lisa. Ket siya day ta. Saan aya akasapulan ti baboy no addag kasar? Pumasyar kami man napusaksak a balasan. Pumasyar. Saan mo't apagpasyaran dito'y balay mi Sa maysa, awan arak dito Saan nga arak ti sapsapulan mi napintas a dayag? Anya nga iti sapsapulan nyo. Saan mi na sapulan ta adda dito ti sapsapulan mi ading? Sika! Sa anak mo't amapukpukaw, tapno kunam, asapulan da. Ha?
Ay, kwaning. Pangahasim makisasarita kami pa'y kan ka. No makipat patang laang, mabalin mat. Awan mat dakas na. Isungay may kami, ta kinaduan nak ni Celso, ta umayak agaplay. Agaplay? Anya nga iti aplayam? Kuading. Umayak man agaplay kas ari di tapusom? Saan ka mauawatan, Manong? Ah. Sana nga agsapsapol iti ari dito'y puso? Ay, kwa. Ilawlawag ko analaing tapno maawatam. Ating anapintas. No siyak ti ari. Si kamot ti Reyna. Iso mayat kan tagkalaysatan. Awan ti planok ang makikallaysa, Manong. Ha? Iso apasensya ka, nuwan? Ay sus, agpanunot ka analaing napintas abalasang. Awan to ti pagbabawyam iti danak. Nakapagpanunot akon, idi pailaan. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Anya, no di mo pa'y kayat ita. Agsubliak to manan. Kayat mo to siguro. Ikalaysa ka matadagosan. Saanan, Manong Kadyo? Pasensya kan. Asino dagiti kasibsibot na? Dakadyo kon Celso. Saan ka di nagaramid manen iti kalukwan da di akadyo? Saan? Ngam nagaram kanyak, nanang. Nagpress ko ngagsasaong. Kabut-butang apastrakan ti kas di aklase ti tao. No awan ni Manong Celso akadwa na itay, ay naglemengak Diyak nagpadlaw nga adda tao diti balay. Rumbang lang anak ko. Saan ang mapagtalkan ti kas di a tao? Ang mga nupagaramidan na kapay iti dakas. Wan nga rodanan. Intun umay nga agmaymay sa. Ay, talaga adyak kayat apastrakan. Kasano ngay pare? Awan samot namnamam kan ni Lisa. Apay nga awan. Isaganam ko timultam ababoy Eh, padasak mat nga armag. Kat no siyak ti sungbatan na, sikat ti agmulta iti baboy. Di mo ko na nalalaing kang miti siya. Nalalaing nga ka. Sa may isa, nagugwapo kang miti ka. Awan da kas na no padasak mat. Tay kunada nga ruden. Ti agbalige. Iso tinalaeng. Tapno di mo mat ko na awatag ti karit mo. Ngam kaya't kumot nga ibagakan ka. Siyak tinalalaing. Kang runana, natatairak. Oh, Numapayak man. Awatak asi pupuso ti panakaabak ko. nasaya taawatam ti panakabak mo. Ngam ibagbaga ko. Isagana mong tay multam ababoy. Ta inayon ko, intun agkalaysa kami. Ay, napanan man ng jilo ko nga anak mo. Ay, Jack Amo. Nasapsapa mo't apimanaw. Ay, kuna no napan nagiwayway. Saan ta damo ijinwang iji pagpagudan na? Ay, apaw, keyboard na iti ataw. Ay, saan mon anam namaan no kasjay. Ingkalatan iwayway tinwang mo, uray imunan arimwardya anak mo. Pang-urek sanday. Di pa'y makatultulaw. Ay, kanayon mo ngamin apanuynuyan ide. Ay, anyangay ita. Talaga, anasado. Ay na. Kamali pa nagdungo ako nada. Babawi ka Aking buhay! Mabisin siguro na ito'y lukaw isa simang putain. Tatang! Ano ti masida? Ay, arak ti labay mauntain ni busko ti karni ang masida. Abay nga, didak imbad siyan tatang. Ay, uray saan ka mangmangan. Tadi ka magtrab-trabahaw. O, suron kaon. Ay, ada ka di arak, tatang. Una, uray siya akong mangan. Minumaklangan iti arak ah. Ga, uray maluto ti barakan bitukam. Abay ko mga maluto. Saan mag-ama ituon iti dalikan? Oh, mabuguhan kiti iti alkohol ah. Ay, wala yan. Ay, tunkuan duraban kaan.
Awatam to'y sagot ko asabong, ading. Wow! Nagbanglo Agyaman iti sabong. Agyamanak, gumagustuhan ti sagot ko asabong, ading. Mabiit laang ta ikargak man iti flower vase nga dadanom na. Imbag man ta di mo kadwa dya keyboard at tao. Hindi ka di kadyo ti kayat mo asawan? Sino pa'y ngay? Kidawag ano umay ka pa'y maminsan. Ay, di mo kuman kadwa day dya at tao. Napres kong hagsasao. Saan ka di nga imimay ditoy? Adaday tayo umay na. Ngam na si puta kadagos. Ay, dinardaras ko ti pimanaw. Nadamag ko nga at armam kanumat di Lisa. Agsagana kay Timabi. Basit lang nga napanangipakat ko itilaing ko. Kalaysan taon. Ay, jak mamati asong batan na ka, jebalasa. Ni, pagkunan nyo mo inanang. Iti da ito'y akinataar ko. Oho, imposible at di nakayat da jay. Iti aramid ti pakakitaan. Saan kat nga iti sao? Uray kita nyo. At iwak da jay Celso. Makiribal kat kanya ko. Anya ngay matilaban na ititaar ko. Oho! Ay, nataer ka nga agpaiso. Ang mamartag kamat. Awan pa'y trabaho. Ay, apo. Naglaingak to pa'y nanang. Kidayak la ti balasang. Maragsa ka na. Sungbatan na ka din, Lisa? Uuan, Celso. Ay, ayatan ka man. Agyaman ako unay, Lisa. Nagunod ko matlaeng, tinasamit awan mo. Ngam ikarim at di naktulukwan. Saan na pulos? Promise. No kaya't mo, umuli kami. Tatulagan tayo ti panagkalay sa ata. Kalay sa adagos? Aguray pa'y kumamot Ako inton bigat. Intang arod agpasyar ijay ili. Mapantay ijay simbaan. Wan inta makimisa nga umuna. Kalpasan na, agpasyar ta. Nakaragrag sakak. Ta sinungbatan na, Lisa. Di kanto pagsangitan apulos. Agora naman. Damot Celso kung Lisa ti masabat ka. Nene. Ay. Agkibkibin damatan. Pare kadyo. Sikam gayam. Papanamon. In kami man matagpasyar ka ni Lisa ijay ili. Ha? In kami makimisa. Anya, ingkay makimisa. Apay nga kibkibin kay ngay. Sinungbatan na kun pare. Agayan ayat kami. Agayan ayat kayo. Wayne. Ay sige Labsan da ka pa'y pare. Taing kami man ag-date ka ni sweetheart ko. Sige, pare. Sige, Kadyo. Inati unak, tinalaan ani Celso. Baliktad ka di ti mata ni Lisa. Asaan asyak anataer ken na lain ti pinili na. Ay. Malas no kastoy. Abay nga, saan na siyak ti pinili da dya pandek? Salbag da dya. Hanya ti pagkaskas taam. Nagalas tayo tsuram. Ay, unay ka eday tuyan nga artag. Diyan pandek tatang. Diyan din nalaad ti pinili na nagtayra ka tao. Ay na, mabiyag aya ti kinalastog ken taer mo ti pamilyam. Nanakem ti babae. Tadjay namnamaan na amang biyag ken kuana ti pilyin na. Magsakit na lang. Pinahinak ti babae nga ayatak. Tigit din gayam ko na lahat ti pinili na. Naggasatan dahil Celso? Ay, no kayat mau nga damit mangayat ken ka babae. Agbalbaliw kan. Ang nukas tam. Malakayan ka aduduugan na baraw. Ti agin lalaing nga tao, adaywan, dagiti tattao nga addaan iti laing. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan.
Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti ang PBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panagtarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.